Yani veti mea kinangia tinga swala ke mingi na nibeso na dawati singale chala ti banga ti ma akwa singa ti dalimoti be Afrika dalimoti lengo songo ngana ti siriri ababa amama ayaya angambe bimuna la kwen zoni gango na ti akuta asango ti la kwiso akuta ti asango ti na ketunga so akingala sosi azia wa yangati mandako tisungo kizamati baccalauréat na be Afrika Fabian so niko tondani laso na akizamati senda kode wala technique sifade kekerekenga awa manangombe ti be Afrika ko atangani ko akegwe na yati mandako so nga na sangoti danzapa avec birisi azama boko na nduti apôtre Serge wa ratio nga na apophétesse ti danzapa évangélique edem so kena batati bongi fade ala kemanda sangondi ko na ndoni na tia kuta sangoti ti la kuisonga sangoti angia tunguru aketi so akanga wa yangati kapati angia tunguru arasi wa sport coupe ndati nguso ekeda so ayini ko atambula fade birila tambula biri na mbageti londo ti tango mboti 20 place fada kemanda sango na ndoni na tia kuta sangoti ti la kuisonga ndalti Virginie Balezu baba mama ko talta sango na ke confession na tia sango ni ko ako na ako avec la soci Berubia Kogbele Aurélien Miten Aurélien simplice Kogbele le zi yangati a mandakoti kizamati baccalauréat ti be Afrika tinguso ekeda Fabian so zingo yangati a kizama so atambla fade na mbageti dans l'école so avec atene lycée professionnel féminin na batati bongi fade ala ke banga ala ke manda sango ko na ndoti zingo yangati a mandakoti kizamati baccalauréat so na yati a sangoti ti peko nga nambage ndaliti ngongangu ti kanga lege matamata na asoneso sia ketambla na yati amakati kodoti be Afrika ngana ti Cameroun ifabiani so akuta a berubiati akodo so awara tere si ala pika solo mingi ti batu ngana si alimisa fatso kwa maboko na maboko ti kanga lege na asoneso kwa si akesi na yati amakati kodo useso sanguna nduni ndaliti awagosinga ti aikena kutanja mingi silaso igwetati yambala na kodose siti Cameroun mbilimbili na Bertois laso ala na zusukwe amupe kotala agana kodose siti akendaliti akpengba mango tere na poputi akodro useso na ereti biati kodro tie solo ke kotazo na ndoti atugugu pakara Paul Biya gana ereti atugugu ti kodose siti Cameroun kwe gana a la sukwe akinayati kodroni imuna la nzoni gango kutati mingo tereso laso abumbi aiketi tene ibatunga nesi kodro sese ti Cameroun gana kodro sese ti be Afrika alimbi ti pengba amango tere na popoti ala ti bata amakati kodro tala useso ngbe na yeso ayeti ngangu asilani kodro sese ti Cameroun angbala kwe ti ye kodro sese ti be Afrika ndana logota ti yamba awa be Afrika sukwe akpelana ndotala titene ala gunamba jenika me amango tereso aikengbaji gepepe danila igweta ti suma boko na gbeti ambeti so aike muna ilege titene ikpengba amango tere na popoti akodro useso ngana kpengbango ateneti atorugu titene ala bata amakati akodro sonzoni kodro sese ti Cameroun angbala kwe beta zo ti ye kodro sese ti be Afrika danila na lege ti sungo amaboko so eke kpengba kuta mango tere na popoti akodro useso na ereti amolengeti kodro sisi be Afrika na ereti lo solo kinandoti atorugu diati kodro pakara Faustin Archange Touadéra na ereti mokonzi ti ngurubia Félix Molowa gana ti awa be Afrika kwe na yanga timbi gbeni bia so akepando na ndoti atorugu ti kodro sisi be Afrika betimbi asisingo na ngia bangati so ala yamba inzomi na kodro sisi Cameroun eke kutanja mingi bangati kodro sisi Cameroun
angbala kwe kodro so akitungana ita ti kodro sisi ti be Afrika ata ti so ayeti ngangu a golan dati sina kodro sisi ti be Afrika kodro sisi ti Cameroun aki akoti akodro so agodati yamba amolenge ti kodro sisi ti be Afrika nanga yamba ngondo so la so igoda titi mina kan fa oku ti amango terrain na popo ti amaka aike so aike zoni mingi tene ti akodro useso ngbene so igolani na bageti berberati na ikiri na Yaoundé sila so isi na Bertois ti su maboko na gbeti ambeti so agagiti kpengba mango terre na popoti akodro useso na legeti tene ti atorogo tene ti anzonie so alekisara ti tene mango terre ajutin zoni na popoti atorogo ti akodro useso ngati tene amaka ti akodro useso aduti na seduti. Minsa kuti kodwa ke tiso ke la sosi azia wa langati al yenga ako ndalti vungango sango mingi na ndoti kobela sa dernière atene fièvre de la vallée de Rift so ke ndokwati ndokabele biasa ke bateneti batango ya mangana ti aseniti anyama maboko na ndokwati bendo tigigi fa aussi alekereni Fabian so ni kwa tambla fade na seleti loso lo ke beno biasa bateneti batango anyama ngana ti seniti anyama sina tereti lo mo limiti waranga fade le seul que ça kusala na be Afrika na eriti ndokwati bendo tigigi fao sanguna ndoni ndati Martinez gayonga na Kent Privali kundu yenga so ayiri na tene yenga chimungo wango wala chitengo tene na amolenge chikodo na ndo chikobela so ayiri na tene fièvre ti vallée du Rift amulege chitene atene tene na amolenge chikodro so kwe aike na be Afrika chitene ala yinga shoni so kobela so aike ganani na yachi kota matanga ti zingo yanga ti mungo wango akota tena bafa de gigi po joni aike ti loso le ketongana wainda na ndo ti service vétérinaire ngana loso lo gana yiri ti fao na be Afrika so na yachi tene chala akoko ala fatonga na ye so alingi wara kobela so ngana ashoni so kobela ni aike ganani aike soa aduti gbeyon gbia na yachi tene ti lo tisa amolenge ti kodo kwe ti tene ala kpe alege so afanala sitonga so ala limbi sitene ala wara kobela so pepe kobela so akendu a anyamati ti élevage tongana bagara tongana taba nga tongana ngasa mais kobela so akendu akbonga zo aussi le gars a réuni des fièvres so akasanga gito zo tongana kobela so a réuni fièvre tongana paluso mais a mamacha nyamani so anango ala sa gbacha amlingena ke avortement ala sa gbacha avortement ya ndo amlingi cha yamani amlingi ni kwa kui mingi et akendunga zo akasara zo na amena bouton ke sigia terrestre lo asanga lo fièvre aussi donc akekobela so ikifanala kobela ti fièvre de la vallée du Rift so akenye useni a nyamawa wala a zo wala si nyam kobela na ndwala e zo akemu kobela ni so tongana otani ndwala akobela na ki actuellement titene azu so na ti kodro so kobela na da so leta la zinga et oshoni tangani aketi tene tena population nyela la doit tisara titene ala kbe mungo kobela so tene kobela na singa nye comportement ti la mo doit tisara titene kobela ni momuni mokangmina ta se wat mop akenzoni inga itene na yati zingo yanga polele timungo wango wala sensibilisation na ndoti fièvre ti vallée du Rift na pekoti matanga ni amufa delege na ala ti tambula na yati bongi timunga wango na amolenge ti kodro na ndoti shoni so kobela so ekegana ni Minisa kuti kodo akitiso gwene bia solo ke bateneti lekrengo ya ti kodo ngana ti njoni da tilango Hassan Buba Ali lo duti lo fadela sola na litimen matanga ti yongo na nduzu bendere ti be Afrika na akondo kwaso majori ngongo rock chapa tongana ti so ale yeke sara lakue na lango ako na kojumbonga ti kusala awa kusala ti leta ayeke bungbi na tere ti bendere ti kodro tongana zo ako ti e bia lembe ti kodro kojoni si ala tonda ti kusala waenda kubu ti ketengwe na ndo kusala so afabi be ti lo na ye na ndo kapa so drapeau so e londo ti leve na ndapo so pour la première fois pas tu ngwe leve drapeau pa ngia siko ti mingi drapeau ke symbole ti kodro de Afrika la de la donc drapeau a représenté
RCA en général, à représenter le gouvernement, à représenter le ministère, à représenter le président, pour essayer de faire ça. Donc, il y a de commencer d'abord à respecter le drapeau, si respecter le drapeau. Donc, c'est le drapeau, c'est le message que ça a la et accumuler que là, là, il s'en est à l'India, aussi commencer comme ça. Et c'était à Tétene Pendremingi. Tétene Imba, Moko Namba, Sarko, Maboko Namaboko, Dalchima Ngoti, ministère de l'urbanisme, et le Tétenga, dans le gouvernement, soit de Balen ministère de l'urbanisme, Mingi, ça dit Kusara Sulu Kusana Chikodro, et pour nous, Ndangana et Tétene, Sarko Mingi, parce que tu as la voix des ministères de l'urbanisme, c'est comme ça qu'il y a un problème là, il faut ça comme Maboko Namaboko, commencer à directeur, un chef de service, un directeur général, un inspecteur, un chargé de mission, un directeur de cabinet. Tene sara kwa maboko na maboko na tene tinduye na tene tingo tere ndali chima ingoti ministère de l'urbanisme ndali chima ingoti République centrafricaine. Sango ti kodro ti danzapa ti atakota sango ti so avec ngabirisi azama boko na liti apôtre Serge Warasio ngana a prophétesse ti danzapa évangélique ti Edem so amatanga tambla biri na ako danzapa so fade ala ke banga ala ke ma asango kona ndoni na yati akota asango ti peko sango ti angiati nguru na ti akota sango ti so avec ngala so si akanga wa yanga ti meni kapati tangon de boti gere so irina tene siwa sport coupe ndal timbuso eke dai Fabian so ni ko atambla fade na ndo ti tangon de boti gere ti 20,000 place na seleti bino bia so ke batene ti angiati ngurunga na ti amaseka o héritier d'Oneng sénateur ti lo molinga ngati wara fade akoti a bamarati bazobongi ti ndemboti gere Geoffroy Kontogbia Fabian so na yati matanga so tangon de boni atimbi fade abombi use ti 11 ti Fatima nga na ti kagarve si bombiti 11 Fatima akinda kagati reve ngu omene si kagati reve angbatilo na ngu ako Virginie Balezu ndalti asango konandoni Kojo zangona sese ngiacha wanguru tindemboti gere sosi ake bumbiti sewa sport lasi azani na nguso atondani lani na lango baleako na mbasambala tinzeti fondoso iekeda na stade 20,000 places. Le sosi le lekere ngiati ndemboti gere so ake international kondogbia sosi le pika na yati ndemboti gere ti olympique de Marseille so le capitaine cha fauve tindemboti gere dati zango ngiati ndemboti gere so na sese ake titene a ba tonga na yensi a sara si ndemboti gere cha masika a mai nga a ba tonga na yensi a limbi titene a wara ambe na masika so ake pika ndembo zoni ala so si andoye ndemboti gere a gagbani na yati lando ti stade 20,000 places si ala ba tongo ndati final so ake lo so si lo kobando na ndo tingia cha wanguru so si retula ke héritier d'Oneng lo lasi lo mulege titene ndemboni a londo nga na teretulo ake kotakpimba wanguru so si le kopika ndembo na Olympique ti Marseille Geoffroy Kondogbia ndemboni a tondani bumbi ti Fatima nga na loti kaga réveil a 11 ti Fatima ala so ala pika ndembo ando mingi sala kana expérience ala lasi ala sara tu sakpemba terechala si a pika Fatima aso benda na ngu omene si kaga angba na ngu ako lo so si le kofa ndembo ti gere na bumbi ti Fatima. Iba Fatima na terrain boso Fatima on a yata moment difficile. Iba Fatima qui a un problème et akina ndoti. Iti fangana la so première édition ti sewa sport so ake Kondogbia zana sese lo fanga aussi lo zangalege aussi na zoso conseil ndemboti gere mingi ala linda na lando ti stade 20,000 places si ala futaye ako pepe bumbi ti Fatima awara 1 million so amuna lo ndalti ndembo so lo so bendada.
ya ti sango ti angia ti nguru lakue fade yeke zi lege na oko ti junior maliavo ti ga ndo so ti mu le peko ti atango ndembo ti gbugblungo kangu ti ngwen ti dunia mobimba wa coupe du monde so ayeke tambula na ndembe so junior maliavo singila mingi na junior maliavo me ko josi konda ti asango ti fade yeke kiri na ndö ti asango ti zingo polele yanga ti kizama ti baccalauréat ti ngu so yeke danga nganga ti so alimoni kue asi awe fabiani so ayeke laso si gbele gbia orleans plus ko gbele zinga solo gu fade na mbage ti kota da ti fangombede ti lycée professionnel féminin si lo zi polele yanga ti akizama ti baccalauréat ti ngu so yeke de fabiani so ayeli kue atambula fade laso akizama ni atondani laso na ndö ti akizama ti senda kode wala technique si fade kekereke atanga ti awamanangombe ti kue ti atia seri ndenge na ndenge ayeke gue na ti mandako so Peggy Caleb Cheryl Malimbasa Ngena yeso si azi polele yanga ti gizama ti baccalauréat ti fangombe ti technique na lango bale use andoni otati nze ti juin chungusa ki use andoni bale use na oku na mbage ti damanangombe ti technique ti gbata ti bongi ti nguso asoro damanangombe ti so ye na tene lycée professionnel féminin ti tene azi polele yanga ti gizama so ayeke ngbina ye na ngbunga mbasamba na ndambo si atonda ti akapa ti sungo gizama so na lege ti du Congo mama teni wa sujet ti hôtellerie so leke mokonzi ti centre ni si adi konga na ndani inspectrice d'académie ti gbata ti bongi Françoise Gouzumondi adi konga kota mama tene ti gizama alushi mbumbu na ndö ti science nga na science appliquée asambeto pepe nga adi abia ti ala kpo si ani ti su gizama so te ti baccalauréat ayeke tonga ambeni agizama so si ayeke sara na ya ti adama na ngombe ti na ngue so awafa ngombe ti ayeke fa ye na ala ayeke ngambeni ngue ti tene atara ti ngangangu ti gbungonda ti ye ti ala na ndö aye ndende so ala yeke manda ni la alingbi ala mu ngue so ti tene ala fa aye kue so ala hinga si alingbi ti tene awara mandako so ayeke atene so gbele gbia so aba tene ti fangombe ti na kodro ti be afrika agoda ti tene na amolenge kue so si ayeke su gizama ti baccalauréat en ce moment so même so si yeke sara kizama gi ambeni akodro wande aussi ayeke sara ni la na ndapre so tongana ti so ala hinga ni lakue tanti kizama ti baccalauréat asérie technique a démarré un jour avant ni la na ndapre so e ga ge ngbanga ti na ti angu se so ahonso e gue na lycée technique ni la e lancé ni ti ngu so acollaborateur ti agburi ti ala e peut aproposer na mbi atene e ga ge na lycée professionnel féminin ti tene e zi yanga ni si e ga e si ge e wara présidente ti centre ni chef centre ni madame proviseur akuta azo ti département ti éducation tout ayeke président ti association des parents d'élèves so ayeke appartenir ti ya mu na ya maboko mingi kue ayeke si ga zi yanga ni e tombela na menge ti ni na candidat ti tene ya ti anze gumba ya aenseignant na gbe ti la na gbe ti ngu aga fa na ara mbe ti bon lere ti tene ara fa yeke mbe ti so si aprof ti ala fa na ara so ara manda ni nzoni alingbi awa me e tene ala aussi e tene ara ga na téléphone pepe zo so aga na téléphone ti lo ti ngu so abagi téléphone na titi mo zo ni na ya ti centre même na ti salle de classe ape na centre même mo doit ti ga na téléphone ape a saisir téléphone na awe ils a encore na la police ape ou na gendarmerie ape saisir téléphone ni na leti azo kue quelle que soit valeur ti téléphone ni e yeke azo téléphone ni ngba ti tene téléphone asara si e yeke hinga ande vrai capacité ti amolenge na ape e ye ti tene na mbili ti amolenge so e wara kuta par exemple ti gay na mbage ti lycée professionnel féminin so ayeke gi amolenge wali so ti tene wara kuta akpengbango awali ti kekiri ke ti tene agbu kusala ti kodro ti tongana ambeni so na tere ti mi ge si e na ara e ge e ga ti tene sara ye so na lingbi e dabe ti ala so ti ngu so wungo ti ala kue asi saki balota na ndöni ota so ayeke su amandako so nga ti atanga ti adama na ngombe ti ti gbata ti bongi ayeke tondani ande na lango ti keke eke na ndö ti dunia mobimba
Bene ke kinando tia kota teneti bele bia solo ke ba teneti fango mbeti na be Afrika or lense plus ko bele zingas na ndembeti zingo yangati a manda koti kizamati baccalauréat so si akota sangoteti la kuiso akondani musingira mingi na la so de fade si abanga ma akona ko asangoni ko yako ala ndo pepe mangati na tikete tango na ngami mbeti la kuiso fade mbeki kiri ndo so timuna la pekoti asango so ko na ngati mundu franzi ala ngwanzoni